أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray musidɓe julɓe teddirɓe l'islam ɓawo en yettude Allah o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata wi'eteɗo Allah o wiwɗe en ka deftere makko man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha. Kala ardoyɗo ka Allah e moƴƴere hun gotum haray himo mari sappo sifa muɗum. Haray hiɗen weltanomo jarnamo sannamo kanko e nemaji makko ko nemini en tawata sellimiɗi en wawata andugol ko ɗi jelu. Ɓawo ɗum ɗon juulen e o ɓurnaɗo tagefo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko nden fo e sahabaɓe makko e kala wonɗo e lawol ɓeɗo. O Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam tawata o weltike wo ɓernde makko walike wo nyande tawata hay goto e mofte makko ɗen alaka nder yite jahannama. Yo Allah okko en aljanna ko aldawo e hasibore ko alda kadi e lette adiɗe. Musidɓe julɓe tedduɓe hiɗen e lewru teddundu, lewru hormartendu, lewru ndu Allah manti fi muɗum o inni min ha arba'atun hurum, no e nder lebbi sappo e ɗin ɗiɗi nayi hormorteɗi no tawa e majji ndu lewru ndu wonɗen ɗo wi'eteno ndu rajibi. Kala moƴƴereji ko woni e nder ndu lewru yo Allah waɗu geɓal meɗen enen e ɓeygureji meɗen e dendagal julɓe Allah ɓen. Kala kambaji ko woni ton yo Allah on dando e danda ɓeygureji meɗen danda dendagal julɓe ɓen. Haray ko wakkilagol ko adi kon tawo hoora rajibi on fi kala non wona rajibi on fowde woni ko hoorete. Haray nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe horari lewru timmundu few si wona sumaye. Ina wawi non horugol balɗe 5 balɗe sappo e 5 kono wata timminoyndu fow ko ɗum ɗon ɓuri sellude on ɗon kadi ɓuri jiccude e konguɗi karamokoɓe ɓen. Haray non ndu lewru ndu wonɗen ɗo lewru rajibi ko lewru mawnudu ko Allah. Allah inni inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shaharan minha arba'atun hurum. Ande dey limore lebbi ɗin ka makko ko ɗi 12 no tawa e majji lebbi nayi hormorteɗi. Tatiji ɗin hino hikkodiri nduya hino feere. Hikkodirɗi ɗin ko sabbordu donkin e jombente. Wondu feere ndun ko ndundu wonɗen e muɗum ɗo wi'etendu rajibi. Mi tori Allah yo Allah yaafo en, yaafo mawɓe meɗen, yaafo mawɓe Fuuta Jalo ko ɓe yiɗuno diina, ko ɓe hittinno fi diina, ko ɓe tinnino fi diina. Ayyayno mawɓe meɗen e mawɓe Fuuta Jalo hara ɓe heɓi duuɓi 10, duuɓi 20, duuɓi 50 hara ɓe inna ha hande ɓe ronkari timmingol horugol rajibi. Mi toriki Allah ko ɓe hawrodirno e sawaba ko Allah yoɓirɓe natal aljanna. Ko tawata kala ko tawata kon faljere woni e muɗum toriki Allah yo Allah yaforɓe sabu yurmede makko nden ko ɓe waɗiri ɗum ɗon ko sabu yiɗugol diina fi hittingol fi diina fi tinnanagol diina. Toriki Allah enen ɓe sukaɓe fewndo ɗo kadi nodditiɓe sunna yankoɓe yo Allah arsiki en wakkilagol nyentingol sunna on ka kongol e ka kugal. Jonnon ndu lewru ndu wonnen ɗo wi'etendu rajibi heferɓe ɓen ɓe andano diina few. Si yeyno ha nduɗo ndu naati ma sabboru donkin naati ma donkin naati ma jombente naati ɗi wi'eteɗi nin zulqa'ada e zulhijja e muharram ko gere on hittuno wo ko gere on hittuno ɓe fowtotono e ɗiɗo ha tumade ɗiɗo feƴƴi o si ɓe fuɗɗito hare nden. Eɗen andi sen ƴetti waɗa jombente ko wiyete ndun al muharram. Muharram ko shahrullahi al muharram ko lewru Allah hormortendu. Allah e nder lebbi ɗin kadi foppo o ƴetti ndun ɗon o baki e makko na fi hollugol ɗito hina kanko ko hittugol e mawnugol fi mayru wano Allah inniri noon ka deftere makko tanazzalul malaikatu war ruhu. Malaika ɓen fu hino tippo wondude e ruhu on. Ruhu on ko Seydina Jibril ko jeyaɗo e malaika kono o janti ɓeeɗa foppo ha o gayni o inni kadi ruhu on kadi ko ɗum mawɓe meɗen yo Allah yaafoɓe. O nana hiɓe inna ko teddungal mbatu julɓe ko seeni ɗo kon fow
alaji en onon kadi ko teddungal e moɗon ceerno kaari en ko teddungal e moɗon ko teddungal hoɓɓe ɓen hollaɓen noon ɓe tawaka e mbato julɓe ɓen ko teddungal e nder teddungal. Yo Allah yaafo mawɓe meɗen ɓen heɓannoɓe en ɗe pehe heɓannoɓe en ɗi konguɗi labaɗi yoɗuɗi fotuɗi. Yo Allah yaafo fati ɓen e maɓɓe ɓoynida en e wurɓe ɓen. Haray noon e nder ndu lewru ɗo du'aji kadi koko jaboto muharram ɗo nani yaafo ɗon e rajibi ɗo. Haray goɗɗo kadi yo wakkilo o heɓa seeɗa ko hoora e mayru ko fanni o ko fandi heɓu seeɗa hay so tawi ko tenen jeɗen fuu ɗum andi ɗum ko sunna koye tenen jeɗen e laaɗo sallallahu alaihi wasallam woni ko jibina ma e alkamisaje ɗen ɗum kadi horugol ɗum kadi e sunna hay so tawi naka rajibi ɗo tum iɗon andi golleji meɗen ko golluɗen kon fof e nder yontere nden koye alkamisaje ɗen ƴeŋata yaha ka Allah ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe makayno hiɓe yiɗi horugol hara ko ɗowtata golle maɓɓe ko ɓe golli e nder yewtere nden kon hara ko korka. ɗon andi hiɓe maki e hadis goo kadi wo man sama yawman fi sabilillah kala horuɗo nyallal gotal hara ko fi Allah Allah wo'intino yeymo e natugol yiite jahannama ngen embere ka yarede duuɓi 90 lakara. jonno nyallal gotal lakara ko duuɓi wulure aduna. jonno sa hori nyallal gotal Allah wo'intino yima yiite nge hay si tawino ko duuɓi 90 aduna ɗum hino woɗɗi wona noon fere duuɓi 90 lakara sabu ko horuɗa nyallal goka fewno ni enen jooɗi ɓe Europe e Amerique horugol fewno ko gratuit ɗum ko kado no fewno ga sulloto fewno wona menen ga ha tele wona way 6h hala innede 17h tun kadi haray kadi futuro kadi heewi kadi fewno ko gratuit yaasi on kadi hino ɓuuɓi kadi sa nyaminde wotere ɗon ha haari tan wallahi wakkilo to hoora wakkilo ɗen hoore tinno ɗen waɗen kadi dewal e ndu lewru ɗo kadi rajibi ɗo kadi si tawi janggayno sengo woto Qur'an waɗa cenɗe ɗiɗi si tawi no ko cenɗe ɗiɗi waɗa cenɗe tati si tawi ko juzu goto wakkiloɗa e waɗa juzuji ɗiɗi si tawi ko tenen e alkamisa tun horaynoɗa kala lewru wakkiloɗa ɓeyda ɗo 13 14 15 on ko hande lanni hande ko 15 rajibi e limoje goo woɓɓe no gasa ko sa janngo woni 15 rajibi o janngo kadi noon ko alkamisa haray sa wakkilike a horiɗon a fiɓoriɗon anni e on kadi fabiha wa ni'ma haray ɗum kadi hino laba moƴƴa. joni noon musidɓe julɓe tedduɓe ka angal juutingol yewtere nde ko ɗum ɗon falteno andintinde seeɗa fi rajibi on hay hunde lawaki e mayru ko balɗe 15 woni ko feƴƴi no lutti 15 kay no wawi wakkilade ɗeɗo kadi horirali wajhillah horoɗa toroɗa Allah yo Allah ittane ande ko jogiɗa hora toroɗa Allah yo Allah ittane sattendeji hora toroɗa Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okke barkiji ko woni e lewru ndun kon moƴƴereji ko woni e lewru ndun kon hora toroɗa Allah kadi yo Allah okke timmode moƴƴere hora toroɗa Allah yo Allah wurnane fayɓe maɓɓe waɗa barki e maɓɓe waɗa ɓe hunjiɓe Qur'ana e sunna waɗa ɓe artoɓe ka diina e ka dawla hora toroɗa Allah moƴƴereji adna e lakara yo Allah dande yiite yo Allah okkore aljanna waɗa ɗin ɗo ɗon andi nelaɗo sallam no maaki wo yimɓe tato hino ton du'aji maɓɓe hina ko ruttete ɗo tawa e muɗum du'a toñaɗo hay so tawi ko kefeero toñuɗa so torike tun Allah e hoorema Allah jabinay ɗo tawa e muɗum kadi du'a horuɗo sanga o huntoto masi o huntike on kay du'a makko ruttatake no tawa e muɗum kay du'aul musafiru du'a wonɗo e sete yagal ɗum kay wona ko ruttete ma ɗum kay du'aul akhi li akhihi fi zaharil ghaibi ko du'antoɗa musidɗo ma e ɓawo makko hara o ala ɗon Allah kadi jabinay ɗum Allah imminay malaikajo inna walaka bi misli no woɗanma sifa ko toroniɗa ko musidɗo ma on kadi no tawa kay du'awji ɗi ruttatake kadi du'a mawɓe maɓe yumma ma e baben ma ko ɓe du'antoma kon ɗum ruttatake ko ɗum yo Allah dandu ɓe huɗugol ma si tawi tun ɓe huɗima Allah yettay koy kadi yo Allah dandu mawɓe maɓen ɓe huɗude si ɓe huɗima tun Allah on jabinay joni noon en toro mawɓe ɓen fof ko ɓe tikki o ko ɓe tikki neneɓe ɓen e baba ɓen tentini noon neneɓe ɓen tentini noon neneɓe ɓen wata ɓe huɗu ɓiɓɓe ɓen yoɓe du'anoɓe si payi kunkum fewari si tawi tun o fewino pelleta huɗata noon ɓay o fewari hande kadi waɗi so tawi o waɗi kon mi addanayi on ɗo qissa goto raɓɓiɗuɗo ñande goo paykun himo jogino balorre himo fijira balorre nden noon ka nder suudu tawi noon yumma makko hino jogino biniri woɓɓe ini wo ko assiétoile ngal ɗon nan ko ronungal ngal e yumma makko roningal e pati muɗum ko neɓungal moƴƴa tawi hingal wela yumma makko ha paykun kono tappude balorre ndun tum balorre nden tappi assiétoile ngal yani maɗo wawi wiide horde fino famora maɗo wawi wiide joni londe ko kala taw dow hunde ko goɗɗo acciri yumma mum tawata hino wela ɗum fusi noon hakke ko neneji on fewtini seytini ha hatti neno joni Allah mi tori kema liɓu miiro e hoore ngal koye ngal ma ngal hela subhanallah
paykun kun woniri noon duuɓi ko paykun haa kun janɗi kun fuɗɗoyi tappude balon kun yehi haa kun towi yehi haa ka tawata fewndo ɗo nenejo on pellet falama hande kadi yo paykun kun siñana contraji hande kadi tigi digi on heɓike ka mbuɗi naata ɓayɗen andi joni balon coggo on ko koyngal ngal ko ɗon ko torino kon Allah subhanahu wa taala on jaabini liɓi maadi ndin e hoore koyngal ngal fop ngal munki tawi ngal wawata moƴƴitude adna nenejo on wulli yimɓe ɓe yigo nenejo on wullude kon hiɓe sikkude ko koyngal ngal heeli kon kono kanko o anditi ko torino kon e hoore ɓiɗɗo makko on tawi hay mantaki fi honno fewndo nene makko huɗunoma hari go bobo ko ɗum haray neɗɗo mawmen ɓen ɓe makay goɗɗo ka o hani e seytinde ɗon wata o ɗuɗɗin haala si wona ɗum o wowlay ko nin soyta goɗɗo kadi ka o hani e weltade wata o ɗuɗɗin haala sina ɗum o foday ɗon ko wawata hunnoygol jon noon musidɓe julɓe tedduɓe hino ɗo du'a tawata sa jangimo toroɗa moƴƴereji kala ko falaɗa moƴƴereji adna moƴƴereji lakara hawnaki no gasa sen jangi du'a on ɗo moƴƴereji ko falete ɗen gon fop haray en taway e makko mi toriki Allah moƴƴereji ko woni yilade hakkunde leydi e kammu gon fop yo Allah waɗu geɓal meɗen si tawi kaka kammu dow ga woni ɓayle ko to woni wa fissama e rizquku wa ma tu aduno yo Allah tippinan en si tawi ka nder leydi woni yo Allah on yaltin si tawi arsikeji ɗin hiɗi woɗɗi en toriki Allah yo Allah ɓannan en ɗi si tawi hiɗi ɓadi yo Allah on ɗuɗɗinɗi si tawi hiɗi ɗuuɗi yo Allah on waɗu barke e majji ya rabbal alamin yo Allah arsiku en kadi wawugol yettirgol nemaji ko o nemini en o waɗa nemaji ɗin hujja wonande en gannal ngal hujja wonande en hara wonaɗe ɗum ɗon hujja e dow meɗen ya rabbal alamin haray ɓe ni ɗo on tigi toro wiya allahumma ya an Allah inna nas'aluka menen nde miɗen toroma ziyadatan fil iman Allah ɓeydan men iman oɗo ko du'a labaɗo neɗɗo fo neɗɗo ko imanu on sa heɓi imanu hara e heɓi few si a gomɗini Allah subhanahu wa ta'ala hattirde e gomɗingol haray fappo gayni timmude Allah inni ko ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tugati hule Allah no hana hulirede allahumma inna nas'aluka allahumma ya an Allah inna deyno menen nas'aluka meɗen toroma ziyadatan ɓeydari honto daka jawdi taw fil imani ka gomɗinal ɗo woni go'o ɗiɗi wa barakatan fil umuri Allah mi torikema waɗan men barki kadi e gurdam amen ɗan ɗan fop majjam fodde meɗen wuuri waɗu barki e gurdam amen ɗan kala ko men memi waɗa barki e muɗum kono daray ko honɗugo fuɗɗori taw ko ziyadatan ɓeydan men fil iman sina ɗum ɗi wonde e arde leyɗo fo siɗi heɓike tawi imanu ala ko ɗum ɗo wata wonde hande kadi sabu ko ukku e on tigui nder yite jahannama yo Allah on dandu en wo ɗiɗi on tati on wa sihhatan fil jasadi Allah mi torike ma okku men kadi cellal ka nder ɓandu amen sellina gite sellina nanɗe sendina kara sellina juuɗe ɓandu num fop okkamen wa sihhatan e cellal kadi fil jasadi ka ɓandu amen si ɗum ɗon non feƴƴi wa sa'atan fil rizqi e yaajende kadi ka arsike yaajende namen arsike amen on min heɓa buyi hara hino laaɓi hara hino dagi hara hino waɗa barki ko ɗum woni wa sa'atan fil rizqi Allah mi torike ma okku men ɗum ɗo kadi si ɗum ɗon feƴƴi kadi wa taubatan qabla al maut Allah mi torike ma kadi arsiku men min tuububuye laaɓuɗo selluɗo ko adi men mayde ko fi honnon ala hay goto e bani adama watta bakkato ala hay e goto mo faljata ala hay goto mo tewota ko waɗa ma falja waɗa hara andano waɗatake ko ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki kullu ibnu adama khata kala ɓingel adama ko faljay ɗum ko waɗay ɗum bakkato ɓeni noon wa khairul khatta'ina tawwabun ko ɓuri moƴƴude e faljay ɓen fo ko ɓen faljay ɓe ha gayna ɓe tuuba ɓe rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum siwotori ɗo inni mi torike ma kadi arsiku men wa tawbatan qabla al maut min tuuba men laɓɓina ko adi men mayde ko ɓeɗo Allah noddi ka deftere makko o wi ya ayyuhallazina amanu ko onon yo gomɗinɓe tuubu ila Allah tuube ruttoɗon faade ka Allah tawbatan nasuhan tuububuye laaɓuɗo tuububuye ko laaɓuɗo ko ya ninso ko waɗannoɗa kon fiɓa wondema a fillitotako kadi ninsa ko waɗanɗa kon kadi a wattata ɗum ɗon kadi fiɓa anniye a ruttotako a ninsi kadi konko waɗɗa ɗon fodde Allah no accuma e hoore gurdam jonno ini ɗo wa tawbatan e tuububuye qablal mawti ko adi men mayde ko no hikki ɗon wo wa shahadatan indal mawti Allah mi torikema kadi arsiku men nde meɗen maaya hara ko men yanɓe shahidi ɓay pellete ko ɓe maayen
joni noon toroɗa Allah yo Allah moƴƴinane ko honno mayirta non joni yo arsike tuuba taw ado a mayde nde wonki kin kande no yalta kadi ki yalta hara kadi ko a yanɗo shahide. Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wa arda ɓay o yehi ha hajju makko sakkitoro on o darino o inni Allah mi torikema arsikan nde miɗo maaya hami maaya hara ko mi yanɗo shahidi mi maaya kadi ka saare annabajo ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗum ko Madinatul Munawwara. On say sahabaɓe ɓe wondi ɓe ɓeyni ya amiral mu'minin ko honno ɗiɗo ɗiɗi wawata wonirde a torike yo Allahu on arsike ndeɗa maaya hara ko a yanɗo shahidi ɗiɗaɓum ɗon kadi maya e nder Madinatul Munawwara jon noon mo yanayi shahidi ko be o yaha ka maydanul ma'araka be o yaha ka jihade o waɗoyte ton o inni wallahi ina goto e moɗon mi tori min ko mi tori ko Allah subhanahu wa ta'ala tawi koye hoore gonga kadi woni ko tori Allah arsiki mo ɗiɗi ɗi non kadi o yani shahid tawi ko nder Madina tawi ka nder julirde tawi ka mihrab nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ya laha min husnul khatima dare battane moƴƴo gogo on taw o woni yanɗo shahidi fi honɗum warnoɗo mo on ko neɗɗo mo sujjanari Allah haynde wotere ɗiɗaɓum ɗum o maayi kadi tawi himo juulude julde ɓurde mawde julde ɗum ko julde subaka tammum ɗum tawi ko almami nayaɓum ɗum kadi ka mihrabu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allahu moɓidiro en enen e Umarul Faruq ka aljanna makko ɓurɗo towude ñande tawata en wawana hoore meɗen joni noon si ɗum ɗon feƴƴi o inni wa maghfiratan mi torikema kadi arsiki men yaafuye ba'dal mawti ɓawo men mayde meɗen mari bakkatu boy min tuubinogoy min yani shahidigoy kono min torikema kadi arsiku men kadi nde meɗen maaya si min maayi kadi arsika men yaafoɗa men kadi ɓawo men mayde wa maghfiratan ba'dal mawt ɓay ɗum ɗon feƴƴi o inni wa afwan indal hisab mi torikeme kadi muññano men kadi ka hasibore kadi meɗen mari ton buyi ko min suuɗoto men bonna hara yimɓe ɓe yiyari men kono an Allah hiɗa renti men ko min waɗata min waɗira sabu ƴaggere ma bewre ma sabu angal andugol ɗiɗo fof meɗen jogiiɗi kono min torikema ɗiɗo kadi yaafo men ka hasibore ani no woodi ko wiyete hisaban yasiran Allah ɓannoyama ha o gayno inna yi ɗum ɗo a suuɗino yimɓe ɓe waɗɗa ɗum ɗo arɗa wirtuɗa hoore yeeso inni andino tigi tigi on ɗum ɗo mina wowna wirtirde ɗum ɗo ka adna o inna kono ɓaytum mi surrinoma ka adna mi wirtanima toon ha tawi ga hande yaw mi yaafikema subhanallah ko ɗo wiyete Allah laysa ka mislihi shay ɓay ɗum ɗon feƴƴi o inni wa amanan mi torikema okku men kadi hoolare honɗum minal azabi immorde e lette okku men hoolare dandoyamen ko wiyete ko lette ɗen yawmal qiyama Allah ta lettu men ka adna wata lettu men kadi yawmal qiyama si ɗum ɗon feƴƴi kadi woni wa nasiban okkora men geɓum ko kum fandi o ko kum fandi e honno minal jannati immorde aljanna aljanna no wayri o no wayri ko aljanna yiite ganno nge wayri o ko yiite lette no wayri o ko lette si ɓe sokima ɗo joni ɓe inni Belgique fappo amara droit yaltugol ɓe accitima e nder Belgique kono woni ka hoorema a wawata fo yasude malgré hiɗa accita haray a sokike fi honno haray ko wonki kin haray woni ko soka wa nasiban okkoramen kadi geɓal minal jannati immorde e aljanna mi toriki Allah yo Allah okku en okka ɓeygureji meɗen e mawɓe meɗen fop ko wiyete kon aljanna o sakkitori honɗum warzuqna mi torikeme kadi arsiku men annazaru ndaroygol ila wajhikal karim e yeeso ma teddugol ngon arsikama min yi'oyama an Allah yawmal qiyama min yi'oyama ka aljanna wano nelaɗo sallallahu alaihi wasallam makiri non on yi'oya joomi mon wano yiroto ndu lewru ɗo ñande 14 mayru yo Allah holloy en Allah subhanahu wa ta'ala si yimɓe aljanna ɓe natoyi ha gasi ɓe heɓi hurul ayni mo be heɓi ko faala yaafama lumbinama sirate ko heɓete kon fof Allah landoto yimɓe aljanna ɓe hal raditum ene on weltike ɓeyna mi weltike ene hiɗon faala ɓeydanede goɗɗum womi okkay on kadi siba kon heɓari kadi oynaɓe yiɓe lando ko ene ko honnu kadi okkatamen a jalbini geece amen a lumbini men sirate a jonnitiri men talkuru kuuɗe amen ka ñaame amen a naadi men aljanna ko honɗum kadi o inni womi weltanto on hande kadi mi tikkanta on ɓawo hande pooma mi ittay kadi ridwan ko ɗum woni ko ɗum honno hijabo wonɗo hakkunde an min e moɗon on yiyayla min Allah subhanahu wa ta'ala
ala ko natuɗo aljanna heɓoyta e welo welo ko ɓuri e fotude ɓuri yi'oygol Allah subhanahu wa ta'ala. O wiyeteɗo Allah winoɗo ya waɗu waɗɗa, winoɗo ya accu accuɗa, winoɗo ɗuɗo hino harmi harminɗa, winoɗo ɗum ɗo no dagi waɗuɗa. O taguɗo kammuli, tagi leyɗele, tagi yimɓe, tagi jinna, tagi kala ko tagakon fop yi'o ya oɗo. O wiyeteɗo Allah mo maraka fuɗɗi, o wiyeteɗo Allah mo maraka haaɗi, o wiyeteɗo Allah mo mara ɓeygu, mo mara nene, mo mara baba, mo mara ɓiɗɗo, o wiyeteɗo Allah mo gungata ɗanotako. No mijorɗa sifa Allah o haray Allah hino lundi ɗum ɗon. Laysa ka mislihi shay, sifa o Allah jo ala. Ko oɗo yi'oyta tawa ko oɗo woni Allah, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ko kanko woni adiɗo, sakkitiɗo, suuɗiɗo, feñuɗo, wa huwa bi kulli shay'in alim. Oɗo tawata himo andi kala hunde. Ko oɗo wiyete Allah natoy ɓen aljanna yo Allah waɗu en e maɓɓe ala ko ɓe heɓoyta e moƴƴere ɓi yi'oygol subhanahu wa ta'ala. Yo Allah holloy en mo yawmal qiyama. Haray mi fillito du'a o mi darwa ɗon inchallah. Wo haray dume o du'a ɗo ka sujudu moɗon, dume o du'a ɗo ɓawo tayya moɗon on, dume o du'a ɗo ka witrire moɗon, dume o du'a ɗo himo mofti moƴƴereji adna e lakara. O wi honɗum Allahumma ya an Allah inna no menen nas'aluka meɗen toroma ziyadatan ɓeydare fil imani ka gomɗinal, wa barakatan waɗana men barki kadi fil umuri ka gurnan, wa sihhatan e cellal kadi fil jasadi ka ɓandu, wa sa'atan e yajene kadi fil rizqi ka arsike, wa tawbatan e tububiye gablal mawti ko adimen mayde, wa shahadata e yangol shahidi kadi indal mawti nde himeɗen maya, wa maghfiratan e yafede kadi ba'dal mawti ɓawo men mawide kadi, wa afwan e yafede indal hisabi ka hasibore kadi, wa amanan e hoolare kadi minal azabi immorde e lette, wa nasiban waɗana men kadi geɓal minal jannati immordeji aka aljanna, warzuqna mi torike ma arsuke men kadi an nazaru daroygol ila wajhikal karim e yeso ma e jatima teddungin. Amin 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 ya rabbal alamin. Mo be yo amin yo Allah arsuke en ɗiɗo enen e ɓe gureji meɗen e mawɓe meɗen wuruɓe fatiɓe ya rabbal alamin. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu hara ko sabi Allah waɗira, marana en fof meɗen ka mandakeji mumen en moƴƴi ñande wawana hoore meɗen. Yo Allah wurnan en fayɓe meɗen men fof waɗa barki e maɓɓe, ɓoyli ɓen fop yo Allah on fewnuɓe. Kala tawayɗo ɓiɗɗo mum hino ɓoyli ko wawi fewnde wo ko Allah yo Allah on fewnanmo. Kala tawayɗo ɓiɗɗo mum hino fewi yo Allah on tabintinmo. Marɓe ɓiɓɓe ɓen fop yo Allah on ɓeydanɓe ɓe. Kala ɓe jogaki ɓen kadi yo Allah okkorɓe ko wuruti waɗa barki. Marɓe dewle ɗen yo Allah on waɗu barki e majji. Ɓe mawraɓe kadi yo Allah on okkorɓe. Sukaɓe meɗen ɓen fof wonɓe e laawi, kala kaɓe woniri e laawi fi lumbugol ngol ala wawɗo lumbinde yo Allah on lumminɓe wano lumbidirno annabi Musa haray ka maayo. Sukaɓe meɗen fof wonɓe ka leyɗe tawata hiɓe haton jini e kaydiji, yo Allah okkorɓe kaydiji wonduɗi nafa e barki ya rabbal alamin. Toriki Allah leydi meɗen ndi lakine yo Allah okkoro en jamɓe ɓuttu e nunɗal e pewal ka meɗen. Yo Allah okkoro en lamɓe fewɓe nunɗoɓe huloɓe Allah, yiɗuɓe ɓe leydi, yiɗi ɓiɓɓe leydi, feppinina ɓe hakkunde ɓiɓɓe leydi fop ya rabbal alamin. Enen kadi yo Allah waɗu en lamateri fewndi nunɗudi hulori Allah, teddinaydi ardiɓe yesoɓe ɓe ya rabbal alamin. Yo Allah wurna en fodde gurdam no moƴƴani en. Allah men torikema ñande tawata ko maydene woni ko moƴƴani men. Allah ƴettitu wonkijo amen ɗi nde ñande, wata waɗu geɓal yiite jahannama e ɓalli amen menen e mawɓe amen e dendangal julɓe fatiɓe. Allah mi torikema yo Allah taw hara ko aljanna woni ko men tagana. Musimoyo o muuyi hara en faɗɗi jango ka juma, siko aksu muɗum yo Allah fottindino en ka aljanna makko ɓurɗo towde. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.